Сахаларга православный итегали ылыннарыктарыттан ыла бакуроп ден таңара бар болбута. Бүкүнтен олат 6-14 күнүттен кыстыгы торур отторун мастарын ағыналара сүйүхүнү кыстыкка килерерге билемнеллере. Алтынеттан күн ат селитнен куатар. Өбөгелер бит итегаллеринен бакуроптан кыһыммыт сагаламмытнан барар. Каз бирди сөһүлэ агаста хыл жыл тақсар отторун мастарын ағыналлар. Ытык кеологтоога Альбина Васильева Жоноттан илжек әлбет төрүт жарыгын күн бүгүнда тутасылжар. Быйыл от айны үнүмүнө отум катыстыбата демектек отум тугады, отум тийбет. Отон хастыки булуам дем темага хетте кыратыбыны кыстатары турабын. Офсенен бакуропка билде сүйөнү ахатар болулар этен быйыл быжыл бу эддекелен ахатан эребит. Урукку салларга бакуроптан сагалаан бастаки дeheni өлөрү, сорак көллерге муз кehini уяр боллагына мунха сагаланар кемете ден кепсеппи жоммут саналарын билестеллер. Быйыл аты бакуроп жылбет мен балачот галия ходдукты. Это то, порутуанте диска карды рете бийбо. Хаскал пыска карды маран эриеттеди. Билиндан идеялары ариетте бала. Бакуроптан сагаланар болар экен. Билген кылаар эпти. Сүйла садана сүйүтүн агалан кумаян хыба-хыбаана ден кынгону кийде булан тон усына татча белем мен дана от керим чоос хэрүмэ таажы буханы хоргага юмча ата тиерни мен эренебит Күн жыл хамыта сыллата уларыя турар. Оларын төрү түгеспит. Кыры кыһыңа белемненер, кыстыкка киер түбүкпүт каяда кемиңе инники көңге сылжар. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидениете, Татта.